Yo, sa gen men fwe, sa ka fet kolon. Sa fe lontan nou pa tande nou men. Aba nou bos am nek pose tet fet pa en show nou men. Sa gen men sa ka fet sakre gle men. Aba ou konen nek ma on men. Nek pa we nou men. Ou konen fwe, nek pose tet fet pa en show nou men. Konen. Afe ma on ase tou patou nek konen imigrasyon a bay problem men. Nek waka soti ay travay men. Konen. Male pa brital na poy jan nou jen ni an. Men afe imigrasyon sa bay tou patou men. Tou patou imigrasyon sa men. Gele ane sa piret pase tout lot ane yo men. Ge bon sa nou ta fe la. Bon ale Haiti ankon men bon. Bandi nan den nou pi red men. Mdavle konen te sel Haitien ki pi deven nan tout nasyon ki rejiste sou la te men. Moun chase ba deven, ba sel Haitien ki rejiste sou la te non men. Konen pa dirijan nou yon nek, nou ba gen dirijan men. Nou ba gen dirijan men. Si te gen dirijan nek, tout kote nou te pase, ta ban nou respect men. Ta ban nou respect, bon nou ba gen dirijan, koman wè fe ban nou respect. Bon nan pou peyi nou pa ban nou respect men. Ou panse la nou ve nan peyi de yo ta bay ban nou respect men. Mon chè pa fe sa men. E bay pou on chen men. On chen gen plis vale pase Haitien men nan lot peyi neg. Kou men Haitien telman deven neg. Bon, nou Port-au-Prince, bandi nan munda nou. Nou kite Port-au-Prince nan le an de yo, bon, mal fek te pi red nan munda nou men. Bon, nou vin kite peyi ya, nou vin nan lot peyi men, bon, imigrasyon nan munda nou nek, nou pa sa pou nou fe men. Ben, pou Vladou bou kite nan prison pou 101 jou men, ni fin fe 100 jou a, 1 jou a krete tuye tet le nek, nou pa fe bay bou ki ya non men. 1 jou konsa Haiti ap libere men. Wapwe lot nasyon ka pale yi trafe Haiti men. Bam don bagay men. De pou an kote yo pa vle yo pa en moun men. Se kite la we men, se bay la vague men an lot kote men. Ouwe sam de la men. Bon nou na peyi nou bo pa vle we nou men. Bon men nou kay vwazen akwa bo pa vle we nou. Ki sa pou nou fe men. Nan pou peyi nou men, yo mette nou deporte nou men. Bon ki sa vle pou nou fe la men. E san Haitien se domik pa ka viv men. Ou san Haitien se domik pa ka viv nou men, epi yo pa vle we nou men. Yo men, mwen pa men Saint-Domingue men. Ouwe sam de la mwen pa men Saint-Domingue men. Sof ke ou konen problem peyi nou men, vin kite peyi am vin Saint-Domingue. Bon, ou vin Saint-Domingue anko boy nan ma ou ye pi red neg. Koto ka di ou an sekirite Haiti men, bon Saint-Domingue ou pa ka di ou an sekirite. Bon, ou gen papye men ou ilegal. Ou pa gen papye ou ilegal. Mod peyi sa, aske ou ka viv la dan men. Non, moun chè, ou pa ka viv nan mod peyi sa, non men. Problem ki pose men. Si Haitien te gen tet ansam men, men ke divize nou bien se vwe men. Si Haitien te gen tet ansam men, Haiti pa tap tombe kote tombe a, non men. Haiti pa tap nan devinasyon sa men. Se baske nou pa gen tet ansam, nou pa gen inyon men. Nou pa tando di li nou fe la fos men. Nou pa gen inyon men. Bon, kitem konsi yon boutik la, bon, yon lot ki pa kapap, bon, la va eseye detru men. La va eseye detru men. Eske ouwe nou gen tet ansam vwe men? Nou va gen tet ansam men? Men se men nou men la men. Se men nou men nan konsa, bon. Nou va ka fe anye non men. Nou leve nou grandi nou jen sa la men. Eske nou ka etire men? Boy pa nou te kreye men.